Ngani zakwethu ngiyanibingelela kuphi nakuphi yakho mbuzo njalo nje ukubingelela yena mathi into ecebisa ngicela ukuthi mangasuku lokuqala nje ungabe usalibala subscribe ushare uphinde ucomment futhi ulike ukukhulu nakho wonke ngana kwethu kuze-ke mangabe sikufakela ividiyo ifike kuwe qathatha ukuze uyibone ukuthi ibhoza yamabhoza ngana kwethu sikwethulela lapho khona ividiyo yaMjolisi behlangana noMfana webhova noMdumazi. Hayi bafethu asuvale umlomo uyobuyekeleni ukusubscribe la ekhaya ngoba phela hleli sikulethele ezimnandi ey'nolozolo eziliqiniso futhi siwuphethe umbukiso yithi esigodla ofakazi kanti futhi uzokhumbula nje wasifike ku-2K nje hhayi siya ku-3K manje la sibheke khona 3.5K ngana kwethu nawo umbukiso wakho uthokozele.